Aisho Speed, umwe mu bantu bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga uri mu Rwanda, yagaragarijwe urukundo n'ibihumbi by'abanyarwanda hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Aho yagiye anyura nawe avuga ko mu bihugu byose yasuye nta cyiza yabonye kiruta u Rwanda. Yabivugiye mu mashusho acisha kuri channel ya YouTube mu buryo bwa live, aho agenda yerekana ibikorwa bitandukanye ari gukorera mu bihugu yasuye. Aisho Speed yageze mu Rwanda mu ijoro ryo ku tariki ya 9 Mutarama rishira ya tariki ya 10 Mutarama 2026, ahita yerekeza mu mujyi wa Musanze muri One Only Gorillas mu Kinigi aho yaraye. Mbere yo kutangira live streaming, Aisho Speed yabanje gusura parike y'igihugu y'Ibirunga. Yavuze ko mu minsi mike azashyira hanze amashusho y'urugendo rwe mu Birunga. Nyuma yo gusura ingagi, rwe n'itsinda rye basuye gorilla, ikigo cyahoze ari abahigi muri pariki. Kuri ubu biyeguriye kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse bakanigisha amateka y'aka gace n'umuco nyarwanda muri rusange. Nyuma y'ibyo bikorwa, Aisho Speed yerekeje Kigali aho yahise aja muri club Rafiki, ahasanga abafana be benshi bakorana ibikorwa bitandukanye, harimo imyitozo ngororamubiri, kugerageza gukurura moto ebyiri ziri kugenda mu byerekezo bibiri bitandukanye n'ibindi. Ari kuva kuri club Rafiki nibwo Aisho Speed yavuze ko mu bihugu byose amaze gusura, u Rwanda ruri mu byiza yagezemo ku buryo yumva azagaruka. Ati, ntabwo ngiye kubesha, u Rwanda mu buzima bwanje bwose nico gihugu cyiza nagezemo. Reba nga hariya, ibidukikije ni byiza cyane. Akomeza ati, u Rwanda ni rwiza cyane, nzagaruka nk'icyumweru mu biruhuko. Yakomeje kuri stade Amahoro aho yasanze itorero ribyina kinyarwanda, akabyinana naryo, afatanya n'abakaraza kuvuza ingoma, ndetse azengunuka stade ayereka abari bamukurikiye. Mu magambo ye yavuze ko stade Amahoro ari imwe muri stade nziza yagezemo muri Afurika. Nyuma yerekeje kuri BK Arena aho yasanze bamwe mu bakinnyi ba basket bagirana ibihe byiza bakinana uwo mukino. Umwe mu bari mu tsinda rye ubwo yageragezaga gutera umupira, Mukangara yituye hasi avunika ukuguru. Yahise yerekeza kuri Zaria aho naho yari ategerejwe n'abafana be benshi, harimo abamuhaye igishushanyo bamukoreye canke ikoze mu sura ye. Akora n'indi mikino ngororamubiri. Aisho Speed aho yacaga hose yeretswe urukundo kuko yabaga ashagawe n'abamukurikira benshi bagenda bavuga izina rye, ndetse ubwo yavaga kuri Zaira yahuye n'umwe mu bafana be wamubonye afatwa n'amarangamutima ararira mu muhanda. Nyuma y'ibyo yerekeje mu ruhongore aja kwerekwa uko bakama inga ndetse azimanirwa amata. Mu masaha 2 n'igice ari gukora live streaming mu Rwanda, yabonye abamukurikira basha barenga ibihumbi 92. Yavuze ko aribo benshi muri ibi bikorwa bye byo kuzenguruka ibihugu ugereranyije nuko byari bimeze mu bindi bihugu yasuye. Yahavuye ajya ahitwa ngo mu Marange mu Biryogo aho yagiye kugerageza ibiryo byo mu Rwanda. Aisho Speed yagiye muri restaurant izwi ngo kwa Isa mu Biryogo aho yahawe isombe, ubugari, umuceri w'ipirawu. Muri restaurant yahahuriye n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga akoresha izina rya Osmart aho bakinanye umukino wo kumvana imbaraga. Aisho Speed abajijwe n'umwe mu bo yasanze muri iyo storytelling igihe azamara mu Rwanda, yamusubije ko
azahamara igihe kuko yahaguze inzu mu Rwanda. Ibi bikorwa yabikoze yambaye umupira w'ubururu wanditseho u Rwanda mu mugongo ndetse n'umubare wa 7. Ibi bifite aho bihuriye n'umukinnyi w'umupira w'amaguru akunda cyane Cristiano Ronaldo nawe wambara umubare 7 ku mwenda akinana.